Sanibonani. Ngithi angizobuza lawe ebadlali ba TikTok ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu alahleka u4 months full kuze ngene yes5 inyanga umuntu akatholakali walahleka ngonyaka ophelile December. Noma ngenza icontent. Khuleka nje ngenza icontent. Ngizobuza umuntu walahleka last year ngoDecember wagcina kale endodeni yakhe. Kuyenzeka yini ukuthi actually umnyeni wakhe kuyenzeka yini ukuthi umuntu alahleke isikhathi singakangatholi even ngisho sohambile ofaka icala mzali wakhe akho lutho enzakalayo. Ngisho sobuza umnyeni wakhe ukuthi wawumgcina nina akutshela ukuthi akamazi akayazi leyo nja. Kuyenzekani even if umuntu enzile icala noma ngaba kuthiwa yini la ayenza usisi wabantu ngoba phela inyanga ye5 le engathola ento umama uyakhala ufuna ingane yakhe size sifike kule nyanga esityona akatholakala lo sisi into enjani le. Cha ngithi angizobuza awuthi ngithingathini or icase yakhe ngifuna enzeka le ingcono kunamanye ama case unyaka yes5 ngicamthi futhi uzophela lo nyaka ukuthi lento ayiphakanyelwa lo sisi engakatholwa. Uma wengane uyakhala every day ufuna ingane yakhe umnyeni wakhe mebuza ukuthi wahamba inovula icala ngoba phela umuntu umegcinakale nawe elahlekile uyuhamba uyovula icala epolice station uthola ukuthi akalivulanga umnyeni wakhe icala kuze kube ile nyanga esikuyona cala kalivukile kanandaba noma ufile la khona noma uyaphila into enjani leyo. Abantu bena ngithi ngithini kuhlahlekile usisi wasuka kubo ethu emnyenini wakhe wafika la ngempela ngoba wafona sefikile wathi uzobuya ngoKhisimusi azange abuye wafona ngoNew Ekseni wathi ngiyakwazi ukubuya ufuna ukusitshela ukuthi sine kahle kunyaka omusha uyasithanda kuze kube yinamhlanje akatholakali ku social media akatholakali indawo uthulekile nje ngisho omakhelwane mobabuza ukuthi kwaphela lahlekele eThekwini eThekwini usuka le emachisini usisi kuze kube yinamhlanje akatholakali into enjani leyo. Into enjani leyo angabe bemina yena ngihluleka ukubeka le story kahle noma yini ngicela kazi ningichazele kahle kabanzi la kuma comment ukuthi into kanje uye wenze njani wena mawumzali wengane esuke ilahlekile more than 24 hours sengikhuluma ngo5 months mina angisakhulumi ngo24 hours ngikhuluma ngo5 months ungukutshela ukuthi indoda yakhe ayina ndaba ngisho ngathiwa la khona ufile into enjani leyo. Uma echaza istory uhusband wakhe uthi wambhaqa elele nomngani wakhe wamshaya wabaleka kuze kube namhlanje akamazi ukephi okuyikona ukuthi akafonela ingane emuva kubo asho ukuthi sekwenzeke into kanje kunalokho uzivalela umlomo wakhe nje uLodwa usukafona ngalo wayefonela uma ezomtshela ukuthi akasamavununa lefebe sakhe into enjani leyo. Aningichazele bakwethu ngisalahlekile kuze kube yinamhlanje ukuthi ngalahleka umuntu engathi nje akaza exist emhlabeni thula ngathi akazi nje exist umuntu ubona ngomama njalo ehleze ekhala kuyistatus ufuna ingane yakhe why report icase kuthulekile kuze kube yinamhlanje kwenziwe njani thulekile ngathi sakaza exist kulomhlaba esiphila kuwona namhlanje umnyeni wakhe uthula ukuqhubeka nempilo ngathi ayikho into ekenzeke into enjani le. Ake sibe ne open conversation bakuthi ngilahlekile kwayimina ngilost kanti ngiserious angidlalo lokunjani ilahlekile ingane yabantu it's been 5 months ayitholakali and umnyeni wami angabebuza utshela ukuthi akanandaba naloyo nje ozwana impahla zayo ukuthi avule icase nje mekunani yazi vele phila emhlabeni uzobona.